الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sanglit iwan puji patuhan Rabbul Alamin. Tuhan baing ulungun iban baing kasihun lagi baing ampunun. Tuhan mapatut na to sanglitun labi lupa pagtag-iipunan. Iwan salawat salam pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Iwan na sin ahalinya, iwan na sin kasahabatan, iwan sin umat akhir zaman nang gawin mong masun na sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Damikian mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Muna-muna magsarang sukul kita na Allah Ta'ala puasin pamuji kaniya, iwan panglaggoy kaniya. Sin masing-masing naman kita niyong biubusan sin Allah Ta'ala kabuhi. Sarta na usal na tuha kabayaan niya. Dengan sabab ini mga kiulungan sin Allah Ta'ala may kita niyo magsukul fa Allah Ta'ala sabab karna sin jimatu lima bay sin amun kabi iyaon hambuk ket tureng ha mga tanda ayat amuin patumtumun in manusia sinadlaw akhirat sinadlaw qiyamah sabab in jimatu sin kabi iyaon hambuk ket tureng ha mga alamat sin adlaw qiyamat bihad tuun sin Allah Ta'ala in dunya. Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Amin jugjugon sin Allah Ta'ala in dunya. Sin jugjug sa lagu-lagu. In mga yat tuya sin jima tukawi, hamuk hadjayat turing hamang hipang himati. Hipamuka sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hamanu siya. Sabab in kamatauran sin manu siya biyayaon, kaya lupahan nila na tuod in Tuhan nila. Kaya lupahan nila na nadlaw akhirat uyan nila. Kaya lupahan nila na adlaw paghisab listahon sila singkatan na hinang nila rihabaw sin dunya. Tungbasan in marayaw pamarayaw tungbasan in mangi pamangi. Di nga sabab yan tumtumun sing kita niyo. In pagjugjug sin Allah Ta'ala sin dunya. In paglinog hambuk ding ha mga tanda sin adlaw kiyama. Alamat yan mga kiulungan sin Allah Ta'ala. In pagsarang sukulan tawala pa sin Allah Ta'ala kiyamat in dunya sin kawi. Ha? Maniyo-tiyo payad to panghimati kato niyo. Naintanda na mga kiulungan sin Allah Ta'ala. Aun na rin ha mga manusia miyuka. Aun na rin ha mga manusia wala miyuka. Aun na rin ha mga manusia nakatuntun fa Allah. Aun na rin ha mga manusia nagmaasiyat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sin mga nagdatoy bihat. Tumtumun sin kita niyo habita sin mga ulama iban beta sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam binuba bang dumatong inadlaw qiyamah umanak in babai buros sin bukon pa waktu niya nabi sin jimatu kawi aun tuod damikyan jimatu imanak in hambuok buros habukon pa sin waktu niya bihan mga kiulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in pangasu habiyad to unuwan hinang sin ginhawaran na to hawak to piya tumtum kita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In mga aramala musiba magdatong marikato inyan ding ha mga alamat tanda hasupaya sadya kita makatumtum iwan magmabuwa fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unuwain na hinang tasin kawi iyaon. Pag-ubos jimato siya hawak to pa isa pagtatahajud mga kiulungan sin Allah Ta'ala. Nawala na kita nakasambahayang wala na kita niyo nakapag sarak ka sa misanda kuman magistigpar kita unuwain pa nga so nakapag-istigpar dawa kita niyo nakatakbir dawa kita niyo fa Allah Subhanahu wa Ta'ala mga kiulungan sin Allah Ta'ala ayaw ta hinangun biya sin paginangun sin piamin sin kamaasan banglaw niya magbinog suway mo budjakon in lupa nakukumbihad to ada kalabaha hajimat to nakaunayad to hasa bunag lilinog na aun tauyaon biya hati ko diukalan inimay ng mga katakata biyodjak in lupa nakisabuan sa pagbudjak na himunong nasambil na hinang nabahati ko kang hinulong niya bang maglinog suway budjak ko in lupa Allahu Akbar walillarham bang Allah Ta'ala yung magdaak misan mo pa biyodjak atawakan amuin iusukan sin uno-uno na pag-uusok amun hikahundong sin lupa bang in
inallahu ta'ala magkabayaan, di niya pahunungon, di na humundong. Dihan mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sa inhinangon sin manu siya, suway siya magmuwa fallahu ta'ala. Di nga sabab ini, ini nga mga pangadjian ta, amoy magjato pakato, amo na in paglaho. Paglaho. Ini sa mata-mata to, damikan, hipakita sinallahu subhanahu wa ta'ala. In paglinog inyat to, amoy ayat nga hangin lupaan, amoy tanda, di hangin lupaan. Naon pa isabi pagpakita sinallahu ta'ala, tanda din kaniya, hataas sin langit. Amo na in paglaho sin bulan, iwan sin suwa. Di nga sabab ini, in maudu sin kita niyo harum ini, amo na in paglaho. Inali sinallahu subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَيُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala siya in nagpapanjari sin suka, masawa, nagpasawa, nagdihil saynang, nagdihil ilaw, wal qamara nuran, iwan sin bulan, damikyan palitaan ilaw sahaya siya. Wa qaddarahu manazila, pag-ubos, siyusukod-sukod yaon, indeng ha mga pangkat-papangkat nga tawakan, india mga upamahan, darajat sin suka, sin bulan, lita'lamu adadas sinin, hasupaya sadya kaingatan nyo, inihitungan sin tahon nyo, wal hisab, iwan sin fakhisab. Bukun yan, piyapanjari sinallahu ta'ala damikyan, inyan kasahunnalan. Yufassilu, lilayun, pasawahun, sinallahu ta'ala. In, ang tanda na yun, ayat yawn, ha mga tao, taka panghati. وفي قوله تعالى ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر. Dahil ha mga tanda niya, tanda na mo lang sinallahu ta'ala, piya kita na mo doon kanyo, hanggang nawangin mano siya mawaya tumumtum sintuhan niya. Puwas din nga magbasa ko ng magsambayan, umatod siya, patasin langit, piya panjari sinallahu subhanahu wa ta'ala, hambuk na din ha mga tanda, sininawn to niya ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagpapanjari. Suka iwan sin bulan, la tasjudu, inyan bitaan kita, inyan ayat sa japya panjari sinallahu ta'ala kato, tanda sinaon siya. Ayaw ka mo sumujud lisyamsi walil qamar, wala lil qamar, ayaw ka mo sumujud pasuka, iwan ayaw ka mo sumujud pabulan. Wasjudu lillah, sujud ka mo patuhan ni Allah. Amuin nagpapanjari alladhi khalakahun, amuin nagpapanjari sin suka iwan sin bulan, king kuntum iyahu ta'budun, banging kaaunan nyo, amin kaunan nagtatagipon ka mamatufallahu subhanahu wa ta'ala. Yan mga asal na isablong tanawang daawan lang inakoy daw isab nagsimusudjud. Wayron di sa ako nagtatag-ipon lang tabian pa mga bulan patawakan pasuka. As-salatul kusuf sunnatul muakkadatun bi'ittifaqil ulama. So unoy ninangon sin kita bang hawak to lang tabihan maglaho in bulan at tawakan sinsuka, amunain muna magsambahayan kita. Di nga sababi ni Mauno sing kita, amunain paglaho, iwan pagsambahayang, amo doon hapaglaho yaon. So in sambahayang laho, sunnat muakkada, ittifaqin mga ulama. Wa daliluha sunnatun thabitatun ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. In dalil tayaon, nahinang siya yaon, kaya baita nahinang sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fal-kusuful ayatu min ayatillahi yukhawwifu Allahu biha ibadahu. In paglaho, tanda yan ng mga tandaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, bukaon niya, inuno, bukaon sinallahu subhanahu wa ta'ala, inipon niya. Wa qala ta'ala, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan. Wayroon kami nagpara dahil ha mga katanda-tandaan namo, maling kaninyan hipamuwa namo sadya, haipon namo. Biya na sin mga maglaho, biya sin mga mag-earthquake, biya sin mga hunos, bagyo, uno-uno na rin ha mga aramala.
jumatu. Amo indeng ha mga natural resources yaon pajatuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyan deng ha mga pamuka kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. ولما كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد مسرعا فزعا. Atakala naglahu insuga hazaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gimwa sa nagus-us ding haway harap pa masjid pagubos iya hanggaw miumuka wa yajurru thawbahu nakukuyod mga intamon si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sawab sinamin hanggaw niya fayusalli bin nas pagubos si mambayang siya naging mamhamano siya fa akhbarahum ang panabitan annal kusufa ayatu min ayatillah. At tinapag-uus si mambayang sin Rasul beitan ng mga manusia in paglahu yaon tanda deng hama katanda-tanda sin Allah subhanahu wa ta'ala yukhawifu Allahu bi ibada bukaon sin Allah subhanahu wa ta'ala ipon niya annahu qad yakunu sababun nuzulil adabin bin nas. Ada kala inyaw may nang sasawag sin hikaturun siksa may nang sasabab sin hikaturun sin siksa pamano siya. So wa amara bima nuzilu nang daakibang biadin hikaig ka na yaon hikalawa kanya sin paglaw yaon fa amara bis salati inal husuli wad du'a. So nang daakin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam impapagsambahayangon kita hawak tu jimajatu ataw akan magdua ataw akan magistighfar ataw akan magsarakka ataw akan magmulya kita rin nga hatao mang iipon yaon. Bang mayroon iipon mo, ang tao iipon na ito among bibin hadyaman sin nakauna, pagbihon in tao, hinangon ipon, na bayaran mo yan to, hasupaya siya, malukaya, mahurya siya sin mga tao, kaiwanan, bukon na siya hihukutan haliog. Bukon sa ating maksud na mo, bisara hihukutan haliog biya iro, sa amon piyagbabayaan, hadyaman nakauna. So sumambahayang kita atawakan mag-ibadat kita hinang deng mga rukaing na amal saleh sambil sadya gumawa na insuha. Fa fil kusufi la tanbihu lin nasi wa takhwifun lahum liyarji'u ila Allah wa yuraqibuhu. Inding mga paglaho panghimati sin Allah Ta'ala iwan pamukai hasupaya magbalik in manusia matufallahu Ta'ala. Hati niya magtawbat mag-ibadat, manumtum fallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab in manusia, wayroon na nanumtum fallahu ta'ala, wala nag-ibadat, in mga silan, malayo na patuhan nila. Malayo na patuhan nila. Iwan jakahan nila in paglahu yaon. Jakahan nila. Yuraqibuhu. Jakahan sin mga tao yun in paglahu. Sambil lang tamig na siya, doon uno-uno na yung mahinang nila. Puasin sumambayang dumua. وكانوا في جاهلية يعتقدون أن الكسوف إنما يحصل عند ولادة عظيم أو موت عظيم. Indeng mga nakauna hawla jahiliya hawla Arab amin wayroon pas simaplag in ilmu wala pa sila kaya Hinduan sin aturan sin Islam in i'tikad nila in hinang nila amuin adat halom sin pangatayan kiabulatan nila bang aun lahu biadto inyan law ni aun jumatu hipag anak tao sa rayaw-rayaw atawakan ding mga mapatay sa rayaw-rayaw sa lagu-lagu ipaganak sa lagu-lagu atawakan himapatay sa lagu-lagu in mga bihadto abatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biatar sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dalika li'tikad in mga i'tikad bihadto in mga aturan bihadto in mga papanaw bihadto in mga rahan bihadto wa bayyana hikmatal ilahiyata fil husulil kusuf pagos piatarang niya inyon hikmah sin pagtuhan amin makatumtum in manusia pagtuhan bukun uno bang uno in pagjato sin paglahu nara hindi ka to mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang maglahu unin hinangon sin manusia muna intao takasina pang gumawa timibak akon puspuson ubuson inang kaklip sabab may ta
law niya bang di katimbakan iabutan sin paglaho na di na malapat in sinapang di na kumayo. Astagfirullahalazim. Mga maastay mangud na mua ka Islam, tali-taliun na to, dung-dung-dung-dungan na to. In paglaho bukon sadya kumugdan hawla tawsug. Sabab nag-i'tikad ba ini tawsug da. Inday nawain mga kaywanan bangsa. Kumugdan day sab siya mga hawla Christian, ha mga hawla Milikan. Sibu day sab aun day sab sinapang nila. Aun day sab biya kato ununo na yung mga pakukus nila labi pamarayo mataod ding kato sa bang maglaho di magtibak sa insinapang nila rin sa magsangka mas automatic pa rin kato nakita na naranghang sa babyat tumisan sa jahaakal habukun na haakama maiyan nakita ay kulong namiti mga tawsugi ni bihado ni tikad nila mga insinapang mangdi katimbakan na waktu paglaw mga sumangka. Nabihan. Atawakan mag-itigading kayo ng timbakan hasupaya maig. Nari. Uno, daon ta magatuwangin rasul. Inallahu subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar walillahirham. Usog marayaw. Mura-mura mayroon na makaniyat bihad to. Timimbak siya amilong na timbakon niya. Asawab sinasupaya maig biyayan. Nari. Hikamaruan niya. Bang aon burus papayun ha. Lusong. Iniwukundeng ang mga Panginoon sin Islam. Yan. In kaywanan magkahul. Magtahumbo. Mataod hininang sin mga kamaasan. Uyasihat kiabin sambil pabihayaon inhinang ini. Wala siya imamu hasyara. Bukun bihad to mga maastay mga doa kam Islamin hinangon sin kita niyo. Sa inhininangon sin kita niyo. Suway kita niyo magsambahayang. Atawakan bang aun bihad to nalong mo, sabab niya tahikuan niya to naglaho mga. Atawakan piaganak malong na hikuan niya to na. Marayaw long na yung kapag anak kakuan niya to. Biya iniwe, uno-uno na sa jawi aw mga magjato. Doon hamok manos siya yaon. Hibutang mo isang dulmat to in paglaho, tumtumon na to, bukon. Sabab kaya riwayat sin Muslim, sin Imam Bukhari wan sin Imam Muslim, ding hadith kan Abi Mas'ud, an Ansari, qal, kasafat syamsu yawma mata Ibrahim ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naglaho insuga how adlaw kamatay sin anak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Ibrahim. Faqalun nas inagi sin mga manusia kasafat syamsu lil mautil Ibrahim. Naglaho long niya in suga sabab sin kamatay sin anak sin Rasul Ibrahim. Unin nagis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia sa rayaw-rayaw. Manusia dirihilan sinallahu ta'ala pikilan sa rayaw-rayaw. Amuin magbisara di magbisara sin hawanap sumalayng kandeng hawahi sinallahu subhanahu wa ta'ala. Inagi niya. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Bunnato din suwa iwan simbulan. In mga yan karwayan ayat tanda dengan mga katanda-tandaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kadalil-dalilan ding Allah subhanahu wa ta'ala. La yang kasifan lil mauti ahadin wala li hayati. Di siya yaon maglahu karuah imbulan iwan sinsuwa sabab sin aun miyatay hang kataw atawakan aun piyaganak hang kataw. Fa idha ra'aytum na bang aun kakitaan nubihadto maglahu dhalika hadamikyan fa'afzi'u ila dhikrillahi wa ila salati. Pag mabuwa kamu, buha kamu, hanggaw kamu. Pag us kamu, manumtum matufallahu ta'ala, iwan sambahayan kamu. Amo yato in panghindo kato si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Intao sa rayaw-rayaw mga kiyaulungan sinallahu ta'ala. Bangaon magjato bihadto, bukon magtuy paunahunta in kiabin sin apo ta, bukon paunahunta inhinang sintao yaon hakauman murul-murul kita isa sa in paunahon ta magtuy halaw simpikilan ta unubaha inhinangon ko hasupaya umam atawakan makatumtum ako patuhan ko sabab in mga ini tanda sinadlaw kiyamat tanda ding Allah subhanahu wa ta'ala mga suwo kita unin labi marayaw hinangon na iniway itaan namo kamo mga kiulungan sinallahu ta'ala ilabi marayaw hinangon sin kita niyo matto kita niyo pa masjid, sumambahayan kita niyo.
atawakan magsarak ka kita niyo, magdua kita niyo, mangayo kita niyo kaampunan, fallahu subhanahu wa ta'ala. Amo ini inhinangon sing kita niyo. Atawakan din ha mga uno-uno na tiway huan hinang marayaw, amo in piyag marayaw sin Allahu ta'ala. Iwan sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amo na yung pag-iyan amal salah. Damik yan lang sin Rasul, fad'u Allah wa sallu hatta yanjali. Pangindua kamu fa Allahu ta'ala iwan sambahayan kamu sambil maig na inlahu. Ding hambok pariwayat din kan Abi Musa, harihi ayatun allati yursilullahu la takunu lil mauti ahdin wala li hayatihi. Kin inilaw sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kariwayat sin Imam Bukhari, ayat tanda amuhin piarasin Allah Ta'ala bukun in kiaunan niyaun kalna sin aun miyatay hang kataw atawakan aun piyaganak walakin sumarawa yukhawwifullahu biya ibadahu sa bugaun sin Allah Ta'ala himatiun in ipun niya. Fa idha ra'aytum syai'an min dhalik bang aun kita niyo uno-uno na yung hadamikan bihatun jimatu biya sin paglahu pag mabuka kamu panumtum kamu fallahu subhanahu wa ta'ala fafzi'u ila dhikrillahi wa du'aihi wal istighfarihi. Magdua iwan mag-istighfar kamu. Yan. Sabab ini Allah subhanahu wa ta'ala fallahu ta'ala yujri ala hataini ayatain azimatain. Allah subhanahu wa ta'ala in magpaparakan sin dua ini. Suka iwan sin bulan. Nabang kita mari pa mga science long niya in suka, doon siya ka-access niya. Di steady na siya riyaw magkuhan. Amura lang may magliwot doon niya. Magliwot iwan sin magliwot. Then niya, to din ha mga theory nila sadya. Theory nila sadya yan. Sa imbita sin Allah Ta'ala, in sila ini magdakan. Usually. Magdakan sila. Kung sila doon, magdakan sila yaon. Magsaliw-saliw sila. Naangkan naon waktu, hipakita sinallahu ta'ala, in pagdagan nila yaon, marukain siya. Biya sin mga hantang bang mga jeep, magdugtol siya. Sa di sa magdugtol amin biya, mapulak ka na siya biya. Mag-agad in pagpanaw nila sambil makapagbak sila bihan, nagdugtol daw yato. Ang madyaway nagbutig. Na yaon, ipakita sinallahu subhanahu wa ta'ala, hasupaya sadya, in mga yaon, bukun to sila patutuhanon. Sabapin sila magkalaw. Aun to inagkukontrol kanila. Amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyanin maksud niya mga kialongan sinallahu ta'ala. Biya na sinasabot ta ayat, wa min ayati al-layl wan nahar wa syamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi. Khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Amiyatin ka maksuran niya. Al-waqtu sifat salatul kusuf. Waktu salatil kusuf. Waktu sin pagsambayang lahu biadin. Min ibtida'il kusuf ila tajalli. Dahil panagnaan maglahu sambil siya maig. Liqawli alayhi salatu wassalam, fa idha ra'aytum ay syai'an min dhalik fasallu. Bangon kita niyo bihadto na naglahu sambayang na kamu. Mutafaqun alayh. Wa fi riwayat, wa idha ra'aytum syai'an min dhalik fasallu hatta yanjali. Bangon kita niyo naglahu na bihadto sambayang na kamu sambil siya maig. Riwayat sin Imam Muslim. Wala tuqdas salatul kusufi ba'da al-tajalli. Di mo na itong manjari, tawakan di na ko manjari sumambahayang, timinog sin sambayang, bang puas na minig, nakaiig na siya. Wayron na. Yan. So, way tuod hawak to niya yaon, magsambahayang kaw. Pag-ubo sambil lang, sambil na siya makaig. In, kuwan. Nawagad to wayron na may minig na rin ako makajari, sumambahayang. Biya din yung sifat. Sifatus salatul kusuf. Supaya kaingatan sin kita niyo. Amoy nininangon ta mga mastay mo da kami Islam. Biya bang tabi dung-dung-dung-dungan, biya mataod na yung nagjato kapag kahula-hulaan. Yari na yung nalingog, nagbuno na yung mga Muslim. Ang nagpagkahi-Muslim. Biya lingog na akong hula Arab. Biya mataod na yung nagjato. Di hababaw sin dunya. Biya hantangin dunya ini, limaas na tuod. Upamakun pa mga manusia, biya istil hantang marusok na maglian. Masuok na maglian. Amura kumalong si magbibisara. Indo niya yan pa na maglalas. Yan pa na maglilingkat. Yan pa rin manusia. Makatumtum pa adlaw akhirat.
ay makalupahad law akhirat. Sana'y mga bariman, iwan si mga tao takapanghati, matan, na insilay ni biyawaitan sila sinallahu ta'ala, iwan sin rasul niya, bang uninding ang mga tanda, amuin, indon niya mabiya inina, indon niya mabiya, suk na biya ini, awan siya tanda sa hawak to isabsin pagkiamat na wayroon siya makaingat tumtumun sing kita niyo, malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nga sabab yan, insipat sinsambahayang, long ni an yusalli raka'atain, yajharu fihima biqiraati ala sahihi fi qawli al-ulama. In pagsambahayang kaniya, duang karakaat, patampalon mo yung pagbasa kaniya. Patampalon mo yung pagbasa kaniya. Yakraw fi rakaatil ula, mamasakaw hapanagnaan rakaat, Fatiha. Mamasa kita Fatiha, mag-us-us kita pa masjid, mag-ail, pa kita magto pa masjid, mamasa kita, in labi afdal ka na, sambayang untin, sambayang jama'a, okay rin sumambayang kita isa-isa, mayroong problema sa inafdal ka niya, sumambayang kita sambayang jama'a. Ubus, masakaw, sin panagnaan, Fatiha, inyatan niyat salatul kusuf, magniyat kita, sambahayang lahu, sa tumtumun na to, di sa hilab tiksin dila, niyatun tasadya, in sumambahayang ako sa salatul kusuf, halawm sin pangatayan, illahi subhanahu wa ta'ala, di man jari hilab tiksin dila, in pagniyat, sabab in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in mga sahabat, iman sin mga ima, wayroon sila, naglabtik sin dila, nila haniyat sin katan, ibadah, inyan suko sin pangatayan. Pagubos, suratan tawilatan kasuratil bakarati aw ala qadri ang pakumamassa ng mga sahaba-hawa surah biya na sin surah bakara bang takakausan lang sin mga kanuno mang sa pama di taki wayron makamemorize uno manjariwa kita magkita naam kajari biya sin mga tarawih sababin ng mga nawafir zaid sin tao kimita bang wayron na memorize niya in mahal ka mawassa niya ataw akan masawa yung pagbasa na minsan sa pa, makikita niya ang niyang tao, nari makabuntol mamasa. Pagubos, thumma yarka'u rukuan tawilan. Pagubos mo mamasa sin suratul Baqarah, maubos mo na biyan lang tawirong penkuan, masipasipay tinlaglalaho, na rumuko ka. Pagubos in ruko mo yaon mahaba. Mahaba na sa yung pagruko mo. Sa wala na siyabot bang aun basawn imyaksud siyabot sa jaha hadith kana Aisha law niya rimo ko in rasul sin ruku mahawa thumma yarfa ang pamurenin nasabot yarfa ra'sahu iangkat na unya dinga pagruku ang pa sa imyan sami Allahu liman hamida rabbana walakal ham inya to hatina diungog so kaya sawab sin kaya riwayat siya diungog kagairiha minas salawat dugay sering ha sambahayang dugay kaybanan in pagsambayang kusuf pagubos thumma yakra'u fatihatan wa suratan tawilatan dunal ula biqadri suratil al-imran pagusat to pag tinog na ring haruko bukod sa sumudjud biasin paginangon sin kita sabab ang pagyanta sami Allahu liman hamida rabbana walakal ham sumudjud kita na nindiri pagubos mo sin rumuko mahaba yad tin ruko mo ang pagkaumiyan sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd massanay sad kita Fatiha pag-us mo mamasasin Fatiha mamassanay sad kita rin nga mga surah mahawa sa bukum biya sin hawa sin Bakara atawakan bukum biya sin hawa sin panagnaan surah biasa ta inyo makahawa hawpo na siya rin sin panagnaan yan pag-ubos mo yan to rumuko na sad kita thumma yarka'u wa yutilu ruku'a wa huwa duna ruku'il awal. So, bago siya, turumuko na isab siya, sa impagruko niya, bukom biya sin pagruko sin nakauna. Hati niya, dagdagan mo na in ayat, iwan dagdagan mo na maniw to inhaba sin nakauna. Pa nakahuli. Bukon siya magsiwo. Yan. So, pila na. Timidog ka sin kuhan, 2 rakaat to 2 rakaat nagpatiya. Pagubos sin pagruko yan to, awat thumma yarfa ra'sahu sami Allahu liman hamida
hamida hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, mamasa kita siya mala as-samaa wa mala al-arda wa mala ma syi'ta min syai'in ba'du. Thumma yasjud. Pagwas na mamasa siya to, na, ampa kita sumudjud na. Yasjudu sajadatain tawilatain. Sumudjud na sa kita, dua sujud mahaba. Dua sujud mahaba. Wala yutilu al-julusu hina wala yatilu julusu hina sajadatain. Di yato pahaba unta in lingkod ta waktu kita simudjud. Hati niya, pag sujud mo mahaba, dasin kain na yato. Lang tamon pagruko. Pag sujud mo mahaba, limingkod ko, sumujud, di mo pahabaw nin lingkod mo ito. Sawab sindo sujud mo ito, min kalagyan, mahaba siya. Thumma rak'at ng thani. Pag-uus mo sin simujud na ito na karwa, biya sin mahinang tarasin sa bayang biya style niya, sa mahawain in sujud niya, ang pakita timindog na isab. Tindugun tayo ni karwa rakaat, biya sin nahinang tanakauna. So, wang takita kitaon, halom sin duang karaka at yadto, biya taliunta, dua in fatiha, iwan ayat, dua in ruku, dua in sujud. So, biya maitong siya hantang upat karakaat siya. Sabab, upat in panagnaan niya to, dua in fatiha, iwan ayat, tinug minambok rakaat, iwan dua sujud siya mahawa. Pag ito, ang panisab ko timindog, hambok rakaat, dua fatiha, iwan sin ayat mahawa. Yan in pagsambahayang ng mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadi sifatus salat, hadi sifatus salatil kusufi kama fa'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In sifat ni sin nahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat inyan bihadtuin dan sin pagsambahayang niya. Sin nagriwayat na Aisha rin ka Aisha radhiyallahu anha anna syamsa khasafat ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bunar to din suga naglaho ajaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gimuain Rasul sallallahu alaihi wasallam ding haway na harap masjid wa qama timindog siya fakabbara nagtakbir siya wasaffan nasu waraahu nagsapi mano siya ulihan niya. Faqra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan tawilatan. Namasain Rasul sallallahu alaihi wasallam sin basa mahaba. Tinamunin Fatiha ayat tiwan sin mga Bakara. Farka'a pag-uwas faraka'a ruku'an tawilan. Ampa siya rimuku sin ruku mahaba. Thumma raf'a ra'sahu yangkat inunya wa qala sami Allahu liman hamida. Sinasabot Rabbana walakal hamd. Thumma qama pag-uwas ito timindog namasan isa faqara'a qira'atan tawilatan hiya adna min qira'atil ula. Sa mababa na siya at inabukon na mahawa besin panagnaan. Thumma kabbara dimakbir faraka rimuku rukuan tawilan. Ya tura sin kay nasabot ta. Wa adna min ruku'ul ula. Min ruku'il awwal. Thumma qala sami Allahu liman hamida. Rabbana walakal hamd. Thumma sajada thumma fa'ala fi ruku'il thani mithla dhalik. Nabihato din hantang sinasabot ta kaina in pagsambayan. Hatta istakmala arba'a raka'at rakaat arba'a sajadat. Nagasin kay na tuwang takita uning dua ayat tunay nang siya upat karakat sabab dua in Fatiha panagnan dua in ayat iban sini ka sumunod ito dua nay nang sa upat iban upat in sujud. Sambil law niya in suha gimuwa na siya. Gimuwa na in suha pag-uwas nila si Mamay minig ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagsambayan. So sunnat kanya an tusalli fil jama'ah. Ya, li fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam yajuzu an tusalla furada makajari ka magsambayang isa-isa mo. Biada sing kaywanan kasail nawafil ba sing kaywanan lang ta mga sunat nawafil. Lakin nafa'alaha jama'atan afdal sa hinangon sa yaon jama'a labi marayaw. Damik yan indeng ha mga longta sunnat ha imam mapuas sin sa bahayang in bandaan niya iban bandaan na yung mga taon na lirigap nga
yuhadirahum minal ghaflatil bandaan na in mga manusia yung puwasin sa bahaya amin mga naliligap na sin dunya pagusdakon niya papataurun wa ya'muruhum bi iktharin min ad-du'a wal istighfar sunnat yadto ka imam in patumtumon na naliligap sin dunya iwan papagpataurun in pagdu'a iwan pag-istighfar din kirewat din kan Aisha radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam insarafat minigma na pagsama wa in jarat as-shams pagus minig na in kuha natin na gimwa na in suga nalawa na in paglahu fakataban nas nagwasigat in rasul nakhutbah mga manusia namujifallahu subhanahu wa ta'ala fahamallah wa atna namuji wa nang lagwi fallahu subhanahu wa ta'ala wa qal in agi inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah benar to din suka iwan simbulan niyan ayat tanda dengan Allah dengan mga katanda-tanda sin Allah subhanahu wa ta'ala la yankasifani lil mauti hadid wala li hayatihi bukon niya on naglaho siya karwa laho simbulan iwan sin laho sin suwa kana sin miyatay ambuk tao atawakan aun piag anak fa idza ra'aytum dhalik bangon kita niya to fad'u Allah wa kabbaru mangindua kamu fallahu taala manglagui kani wasallu wa tasaddaqu sumambahayan kamu iwan sin magsarak ka kamu magmulya kamu amyan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa taala namang sa paman na nauwos nin sambahayang kusuf ay nasim nauwos na lang ten lahu na wayron na to pagsambahayang hindi na to makajari kauhiminam mangsagi mo na ang kanabang niya to dahil doon pa naglalaw mag-us-us na kaw sa ibadat sa lagu-lagu kung kita kagi magtakumbo kung kita magulak kung kita maghinangsin mga kakinisan sa mag-ibadat kita kagi maghinangsin ng marayaw labi lupa ni magsambahayan kita nawang sa pa marayin doon na nagsasambahayang nakaw buos biya kasayuhan mo na nag-ulak manus alhamdulillah wayron na biyahan na igna na insabahayang mo yan to atin niya haupo-haupoon mo na siya di na ko magpahawa haupo-haupoon mo na siya upama kun mga sasakatan masuk na kau pa uno pa jambatan maray na kau dumungo gaman mo na biskaya na supaya makarunggo na kau basta supaya makarunggo na kau nawang din doon na kau sambayang pagkita mo na haupoon mo na in sambayang ayaw mo siya baktala sinallahu ta'ala la tubtilu a'malakum ayaw niyo pagbaktala in mga kakahinang niyo yan mga kaulungan siya Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala asabab may ta in samahayang in lahu on waktu malukay on waktu tunga on waktu tulot on waktu day siya kanayat to bang habag bihat to ang mapastod kita niyo nabang sa pamawala ta kaya ingatan mayroong misan panayon na yuta na mayroong na problema niya dakala ulong ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala mayroong na kabiyo ka bihan sa inyad to law mo na may tay sabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piya kita sinallahu taala inya to supaya sa hikmat kaingatan sin manusia bang biadinin paginang sin bang jumato inya sa wawin Rasul sallallahu alaihi wasallam deng mga sarayaw-rayaw manusia suntuan sin kita nyo ang kaneto bihad to piaja to sinallahu taala jaman niya misan sa ating Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sumambahayang way sa to kabukaan niya mahita sabab siya lang tayaan po ng palusan na nagkauniwan sin nagkahuli. Sa pagkain niya unding ang mga tanda hipamuka sinallahu ta'ala, misan intaw kalasahan niya, asi masirabi ang mga dumatong dayong buka bang magjatoy bihat. Biya si Nabila Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Kaya ingatan na in magbubuiwan si magpapati Allah subhanahu wa ta'ala. Saan nga siya? Law niya, ya Allah, kayfa tuhyil maut? Biya rin pagbuhi mo siyang kamatay. Sintaw niya matay. Law sinallahu ta'ala, awalam tu'min, di pa ko lang nagparat siya. Law nagpaparat siya ako. Walakin liat mainal kabi. Mawaya sadya ako amin humanong impangatayan. Kung kakitaan na namin ito, piyaka sa sinallahu subhanahu wa ta'ala manok-manok. Piya patay, piyakad to po patpidyo alam. Singkuan. Lang sina magbakasa ka ito. Nampalaw na tawa ka, rumatong damon. Kinampayad to biya, himanong impangatayan sin siya. Nabiasin mga bihat, jimato ka Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyat to, kabuka, damikan, hipakita sin Rasul, mahinang suntuan, sin kita niyo, bang uno to din hinangon, biya, sin nahinang sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yatin tao, uurulan sin kita niyo, suntuan sin kita niyo, tao sa rayaw-rayaw, supaya kita niyo, mangindua kita, supaya kita niyo, makapaghambo,
Iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam subay ta kalasanin Allah Ta'ala iwan kalasanin Rasul. Sa walang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isyusuin tao malasah. Aun tao kalasahan niya salta ning kalasahan niya adlaw kiyama. Nawang kita malasa fa Allah malasa pa Rasul. Iwan sin mga sahabat salta ta sila adlaw akhirat. Yan mga kaulungan sin Allah Ta'ala. Hangkan nawang ununi magjato subay kita tumumtum fa Allah Ta'ala iwan himinan kita sin nahinang sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sumura-murahan dito na tumugtubin pagpatumtum sin kami bangbiya mga magjato bihad to kato niyo asalin yan magjato insyaallah subhanahu wa ta'ala amuyatin hinangon sin kita niyo. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.